Cian nih. Hapus kan ya? Oh ya. Aduh, sing nyangka kayak makin glowing gitu. Ngejek cewek enak cara Gisel lah bakal mulih mandi. Udah ngimpi Ciprek. Bangun awai betengai. Mani, cicak dua, nyesel ngejek-ngejek cang. Aduh, Fred. Fred, yang sakit si Mani mandu nang jegek, po. Jak memen sih kesesep cang. Mani dia mah menang kan. Aro santai, mesti sing on pace ya, mesti ulu-uluan aja min. Wah, cang. Ci Nawang, cak dua, dia kontak cewek 200. Masih sing ada nyain. Menjadi nyeng ngocok nih. Ci ngocok, Ci kalah, Ci ngocok ya nih. Ayo. Masa ragu terus ngocok kan? Sekali-sekali nang ngajak demenan apa ngocok? Ya, tak mesum. Cici, cak dua, Mani bakalan nyesel. Ninggalin cang, ngabut cewek sejaga Gisel mulai. Paci Nawang ya dua. Mimpi Ciprek. Tahayul. Ini buat awang sangkal kerjain jadi jadul. Nasarin hujan. Ini nawang seken kampret ngajak cewek cara Gisel yang kenal jalan. Yo. Si sing nyadar kampret bemuannya glowing. Apanya kita glowing cara amplas kayu tuh. Ya, di palis sih. Nah, itu kan nasib dewo nih. Mulai nasib cuman cewek. Bis. Dia Adi menang kan dewo itu nih. Aku nih sing fair mainnya. Sut. Yang si terus raga ke menang, si terus kalah gitu. Masih ulit ini ragu ngocok kan ya? Cuma ngocok, bilang kaya ngocok. Jangan menannya pengen ngocok. Sut men. Ci ada aja ngocok. Raga bedidian ngocok nih kan limunnya bubul doang. Ngocok apa emang nih? Ngocok pantingan. Man gak ada yang timpal, mau kenal. Mana kan lu? Si Nawang sing dijut tongos meli maman lele. Kalau ngujang beli maman lele dewo. Kalau ngon ngocok, Sing maman lele asli. Maksud raga pelet. Pang sepalan, ani jegek cara Korea. Kanti ani jelek cara korengan. Onya sing nganyaki raga. boleh sih tadi gitu. Kabar mandi kan ketemu jodoh. Biar lek ini. Raga nang lah mesti kriteria. Mana nih Ken? Paman ani jegek. Putih, bok dawa, humoris, tersenyum dan selalu ketawa. Oh, kuntilanak. Emangnya raga gundruwo, pacaran jak kuntilanak. Nah kita raga mulai nih. Nah, ada kan bu? Ken? Mari raga sadar. Ken dong? Raga ulah wae. Si tamu mulai. Two hours later. Aduh. Ijeng ada nganggur nih. Bontek Jumah ya nah balik nih. Jadi wasana dewa kalau kerjain kan gini. Oh no! Apa ini nih? Bukannya kerjain adi lagu diincain adi.